Good morning, ma'am. From Dibrugarh.Ai se Chavagan se kyam phaji je goyam je hini na to bani se kwa pam bisu le re. Se so da no mi thok to re siga. Ngai scenery ha tani se Chavagan se mami chi ingi scenery yam phaji. Ne phaji na. Ne je hini na to ni. Lâu rồi đấy background thì tình thì ấy vừa ta đã mà mình chỉ in nhiều à xíu à dry với skin chứ sẽ in thầm lá khá khá chân nhé bagan se fajaman hina ina jeng haning na to ni miyam da morning samage se mi yam telle tho amagi lak pani si ha ei Dibrugarh da lai hoji kyam phaji se akhoi che hanoi gi jum gi kai hai tre mo gi sumang da hai da si maning da ni ki lai je horan Ate su tu pun jaga le si kan na ina si na mun thok ni video sundere te sondne pura city hai do Dibrugarh video ka chào bagan si ayun ta se mi sinungai ba se ko se mo se pura pollution se leite morning walk chapal su fresh ni si thang ba as Guwahati de di lore huji ke pollution ga ta mai pura overbridge ka sa ko asige di fresh ni si to phangi nungai Dibrugarh se nungai ki phare phare me am thamage